Hey guys, welcome back to my channel. This is me Waitara. So I'm at Sisu. And guys, yeah, this part में snow है और ये वाला part में snow नहीं है, बस ऊपर वाला part में snow है guys. So beautiful guys. और यहाँ पे बहुत tourist है. वो वाला side में तो बहुत tourist है guys. खेल रहे हैं. This is my fate. So my sister wants to have tea. तो मुझे चाय पसंद नहीं है तो वो चाय पिएगी गाइस. यहाँ पे बहुत ठंडा है. थैंक गॉड मैंने ये जैकेट पहन के. इट्स रियली कोल्ड. मैं पहले हुडी पहनने का सोच रही थी, but then I switched to my this jacket and lucky. किसा किसा क्यों चलती है पवन लता. So we stopped to this beautiful spot and there's this like small van where they serve Maggi's, paranthas and all. So we asked for like 2 Maggi and parantha, and then I'm gonna have coffee as usual. As usual, I'm gonna have coffee and Kesang's gonna have tea. Yeah. Coffee is here. Mà chung bờ đồ nhé mà xe lê đi cây nhẹ đồng tục cha mà chung bờ đồ tem mà tê tục cha mà ta bờ đồ ấy cứ qua đắng in nhé sẽ kể anh sẽ một bé tôm nè sẽ tăng chế So guys, nga tanda tandi les ya tandi. The tandi les na ya rangso ani lada joye da kelang joye che ani chisparo joye na ya langa shemba do de ne man langa ni jili ria. Odene ma side do na an lada langa che din che ani khashabakwa ne jega do ne dene gang side do ya. Ta dene da diversion route del lead the langa ni chi ya. Na jingba na osam sa de la washroom in the washroom ya. Wow al do ya. Nga joye ni sta da ya gang do sta ra. Let's go. Yes, We have reached, and the view behind me is so freaking beautiful. Tada ning jia lang zu chinju go dia den man gang ne zemu zhe ra. Ning jia nge pala em dong ya de la memory pe wo ya. Za den ma zhe ge dang nge pala del song wa ting de ge dang. Nge pala ya nyu bor de nyu ba ya. Khala or da. Chong ba ye ya. Kera zo ji or da zo kulu manali ke liya. Yeah. He's really chungbo. Yeah, to go girl you chungbo ya. The color you in your bird song girl ya. Yeah.
이제 발라텐소 딜레라 될 가둘린 발라텐 ता गोबा जे चाहिँ खसा पकवा गोबा जे चाहिँ अनि देला देमे खजलना देला यो खला रोदा एन्ड देसा रोयो एन्ड दिस के स्पेशल रोयो मर्यो खसा पमल खलाना दिस अप्सन मंगायो र अनि खाङबा बे मंगो छे खला जोंसा बे मंगो छे दिस योर द यामा रोसा रोजियो ओजे ता त ता वाटे कुशिने या तंदा भ्यू यनिङ जु मोर द पुरता म भइ कास्यो शब्द यनिङ जु मोर तंदा यो ता त फाल्टे नि त फाली र देगो रङसला Teta az room dire thare ke sanga edigal ni ra arengi honeymoon bed dele be bed dura dela aja onzu ni re andel khala sasa do yabudu an bathroom drisha bed chik del da andel washroom do an bed chik del do nga de nye le khala na nga ya khuram nye ga diya guys मुझे अपना बेड ना विंडो के सामने अच्छा लगता है I prefer window side so कैसा हम दोनों यहाँ सड़े दीदी लोग वहाँ आएंगे yeah the room is really good it's only 1000 per night so yeah it's good 1000 rupees में 2 double beds and 1 dining set and then 1 washroom great तो गाइस उदयपुर पहुंच चुके हैं एंड उदयपुर में ये जो छोटा सा दुकान है यहाँ पे टुंडी बहुत अच्छे मिलता है सो मेक श्योर यू विजिट एंड हैव इट टुंडी विद सूप मिलता है गाइस टुंडी द सूप न्यम द राइरे साउथ में जो यहाँ या टुंडी सही में गिर या किंतु साउथ जो शेर उधर टुंडी लना या जो नॉट ला यहाँ ये केरा यार द टुंडी लरा ये हेल्दी चीज या मैंने वो जो टुंडी सूप रो तुंगरे ता बी हेल्दी चीज गोरदा जो चिंचुन सदे रो जो ये शिंबु दिया ता आनंदे साले chulo nam shi thongmo dio ta soup num do tundi sara thopitus So we are done with dinner and we are back to room. Or guys, मैंने 2 plate tundi khaya and it was really good. I had after like so long and right now I'm having chocolate. Sorry, chocolate koso. Yesan side पे लेती हुई है and now we're gonna sit for a while and then we're gonna play Ludo and इसके बाद guys हम लोग सो जाएंगे because बहुत बारिश हो रही है and it's really cold and see you guys in my next vlog. So tomorrow I'll show you around Udaipur and kasha pamotongo sangi and the next video nala, so stay tuned for that and I'm gonna close out today's video right here, so till then take care, love y'all, bye bye.